thiete na mbere kuruta atugatĩri na arĩa makoretwo makĩhitha oro ndumwe na nyũmba cia ihoero nĩ gũkorwo magĩtabania wĩkinaĩ na gũkorwo makiogora ũndini. Gũkĩrĩ ũguo kana Kindiki na ũrĩa warĩtie kaunti-inĩ ya Embu kana ya Meru nĩ ĩkoretwo akĩruta mũkana mũnene na kuga atĩ nĩ magĩkorwo makĩng'ethanĩrwo nao na njĩra ya maji. Na sisi kama serikali tunaheshimu kazi ya kanisa na tunaheshimu wale wote ambao ni viongozi wa makanisa ambao ni 99% ya viongozi wa makanisa na viongozi wa dini mbalimbali wanafanya kazi nzuri. Ni wale wachache ambao wanatumia nafasi ile na kujificha katika maandiko matakatifu, kujificha katika Biblia, kuleta maafa, kuumiza wananchi. Hao tutawakabiliana nao vile tunakabiliana na magaidi hatari ambao wanaumiza watu wakijificha katika mambo mengine. Hakuna tofauti ya wale wahubiri wanaua watu kama wale wa kule Shakahola. Hakuna tofauti ya wale na wale wa Al-Shabaab wanaua watu kule Northeastern. There is no difference. Na